Sound check. Maya payabak po, iyabetala king kakatang panalangin, ding makatuking intensyones. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Aime and Adena David and family, Soto and Fineda family, Stephen Floyd Gopez, Randy David and family, Edwin David and family, Amelia De Leon and family, Jojo and Det Timbang and family, Teresita Seringan and family, Tony and Ellen Goson and family, Pepito and Mila Bukad and family, Villa Villarais and family, Net Balingit and family, Nick Tomateo and family, Marisa Roque and family. Para king in special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Ellen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Junel Pamentuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Katrina Camille Gosun, Derek and Flor Sanchez and family, Patricia Foronda, Tony and Vanji Canlas, Victor Gintu and family, Nick Tomateo and family, Shanil Navarro. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milcher and Antoinette Abier, Clarita Doruelo, Aurine Autencio, Pauline Deirit, Archimedes Kayanan, Emmanuel Pineda, Anthony Chase Gosun, Carmen Franco, Xavier Ethan Miranda, Kristen Rain Rugayan, Lydia Aquino, Sinaida Matias, Florence David, at ding sablang kapatad ama sakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabe at proteksyon ning banal ay espiritu, karing pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya Eusebio at Norma. At para king alanganggang kapainawan daring kapatatamong miyangon na biye, Emmanuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar,
Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto and Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Hernan, Lionel, Vilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Edgar, Bartolome and Gregoria, Marcelo, Ludina, and Ann Katrina, Demetrio Sr., Mariano, Demetrio, Wilfredo, Edgardo, Felicissima, Nolasco Sr., Marcelo, and Restituto, Maria Remalin, Marilu, Francisco. Ading sablang kaladwa kem purgatorio, adetang alanang makaganaka pakarela, ading sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kayakatamo, at king kalagtasan daring kayakatang frontliners laban king COVID. Kilagyo ning ipampon nga nakampon ning banal ay Espiritu. Amen. Ding matatamo akakitda ing magligtas sa lugod at sidyaning Ginoo. Ito nga sulong mo ni sala karing bansa at king ligaya ning kayang balayan. Ing sulong iti ing katang Ginoong Hesus. Manano na sanang ing Ginoong Hesus
bantabay ang parati kay kayungan. At keka antimo rin. Kapatad, Susyan ning Aldoiti, ning Sagrada Familia, ding kekatang pamilyang Kristiyana, miririnan lang metong a modelo. Karing dakala paralan ing banala pamilya ning Nazareth, alayang kaparis at imposibleng pakyapusan. Dapot ding kasulatan ning Aldoiti, titimid ding metong a paralan, anong no ding sablatang pamilya, malyari ring atukyan at itiya, ing pamagdulap at pamanupad king kaburyaning Dios, ating pamanuklas tula at saya kaniti, agyang potang mangailangan yang sakripisyo. Keti kaya betala, ri Jesus, Maria at Jose, anting taong mabibiye, karinggamat ning Dios. Kapatad, nuwan ti karalas ing inuna tamo ing kikatang sariling kaburyan, imbes na ingking Dios. Adwan tamong eni, ing kapatawaran ning ibba. Ginong Jesus, misan metong kangana kamalati, akikilika ng imamo, Gino pakalulo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo, ikaing talapagligtas ting sablang bansa, ating sala ban akit ning mabilog ayato, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, ding mataning kay kaming kasalpantayanan, ikit ding ika, ing ligaya ning balayan mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa da ring kasalanan tamo, midalata sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, binyeme king anak mo, Yesu Kristo, ing palin at kapanatagan ning meto nga pamilya, kambe ng Maria at Jose karin king Nazareth, bustan mong ing anak mo, makirakeya naman king bieding sa blaming pamilyang Kristiyana, at gawan deing ke kang iglesia, meto nga kapamisanan anong nuke mabibiyasang, tanggap at sumahop king metong at metong, anting galamenan iting metong nga pamilya, iti adawan mi, king kapamilatan ng Kristo, Ginumi.
Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Dimdam ng migsalitang Abram ing Gino, king kapamilyataning metong apamipatilip, nga na, Eka tatakot Abram, ako ing kekang kambilan, at maragul ing ablas ay biyeko keka. Dapot nga ng Abram, O Ginong Diyos, nanong ulaganing ibiye mo kanako, nung sakaling mate ko nga lang anak, Yelyasar at tao Damasco, apanibalan ko king pibale-bale ko, yang pamanan ko. Emo ko papigkalubang anak, at ting pamanan ko, metong ya karing alipan ko. Kanita nga na ning Ginoo keya, aliwa Yelyasar, sarili meng anak ing maging talakapagmana mo. Tiki ni Abram, luwal ning tolda at ngana. Talanga ka at dumawe king banwa, at bilangan mula ring batuin. Nung arapan mo, makanyan la karakal ding maging lahi mo. Migtiwala ya Abram king Ginoo, at uli na nita, meging katanggap-tanggap ya king Ginoo. Ene kelingwan ning Ginoo isara, anti mo ing sinabi na keya. Ti parana itang pengako na keya, bistaman matwane, milamnan niya at bait ne para kang Abraham, ing meto kaya na kalalaki, king takdang panahon, at ilduning Diyos. Isaac, ing pemalagyo ng Abraham, keya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Ing Ginoo ene kakalingwan ing kayang kasunduan kapilanman. Homo niya kayong kapasalamatan king Ginoo. Maus kayo king lagyuna. Sablang kayang depatan karing tao, kekong sabyan. Magkanta kayo para king Ginoo. Pagkantayin kapurian. Ibali tayo ing makapagmulala ng depatan. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Tumula kayo, ulining banal ng lagyo. Bustan lang tumula, ring sablang sasamba king Ginoo. Pamintuan niya ing Ginoo, at ing sikanana, ing pamagdulap king Ginoo, eyo sana kakalingwan. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Eyo na sana kakalingwan, ding milagrong gewaning Ginoo, at ding pisyag ng katutuan, kayatulan. O lahi ng Abraham at alasuyo na, o anak ng Jacob, a pinili ning Ginoo. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Ene kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan. Ing pangako na karing libu-libong lahi. Ing kasunduan agewana kang Abraham, ing pangako kang Isaac. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan kapilanman. Sangibat, king sulat karing Hebreyo. Uli na ning kasalpantayana ng Abraham, pemintuana itang awos ng Diyos kaya. Mintaya king balen, apengako ng ibiyen ng Diyos kaya. Likuane ing sarili ng balen, bistaman inabalo itang pupuntalana. Ing kasalpantayanan niya namang may kapalyaring igpak ng Abraham,
bistaman matuaneng tutu, at yung mismong sarang asawa na, ene malyaring mika anak. Penaligan ng Abraham, kintuparaning Diyos in kayang pengako. Uli na niti, king metong mong tao, bistaman iti alos matenya mo, karinyaluntor ng dakalapalipi, akasing dakal daring batwin king banwa, at mabilang-bilang antimo ing binutil balas king pasigan. Ing kasalpantayana ng Abraham, yan naman ing may kayagyag kaya, baneng idawon bilang ay na durulukan i-Isaac, at kayang anak, kanitang sibu kanin ng Diyos i Abraham. I Abraham, iaitang pengakwanan ng Diyos, makanyan man makasadyaya pamuring idawon na ing bugtong ng anak bilang sakripisyo. Ing Diyos ya ing sinabi kaya, king kapamilita ng Isaac, tanggapan mo laring maging palipi mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Itamongan po, kanitang minuna, migsalitaying Diyos, karing kaya katamang pipumpunan, king kapamilitan daring propeta. Dapat kareting taulingaldo, migsalitaya kaya katamo, king kapamilitanan ng kayang anak. Ing Ginoo mantabay ake kayo, At kaya ka antemorin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Mira singaldo banto paranda di Jose at Maria, ing iutos na ning batas ng Moises, at gampanan ing seremonyas ning pamaglinis. Inya delare ing anak karin Jerusalem, ban idawon de king Ginoo. Itiya ing makasulat king kautusan ning Ginoo. Ing balang pangane lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mintala naman karin ban midawon sakripisyo antimoing yutos ning kautusan ning Ginoo. Kaparis a bato-bato o kaya aduang pitsyon. Ating metong alalaking manuklangan karin Jerusalem ing lagyo na Simeon. Metong yang taong mayap a makitakot king Dios. Panayana ing pangaligtas ning Israel. Ing banal ay espiritu at iyo keya. Pepabalo na keya ning banal espiritu. King eya mate hanggang ene akit ing Kristo a pengako ning Ginoo. King agyag ning banal espiritu linobya i Simeon king templo. Inyang ding pengari ng Jesus delare king templo. Bandaptan ning yutos na king batas, kimuna ning Simeon ing anak karingkay ang takde, at pepasalamat ya king Dios nga na. Ginoo, ngeni tiparan mo ingke kang pengako, paboren mo neng painawa, iningke kang alipan, ikit da na mo rending matako, ingke kang pamagligtas, ake kang sidya king arapan ding bansa. Metong asala, apakilala kingke kang dalan karing pagano, at munya dangalan king Israel ake kang balen. Mi pamulalala ring pengari ning anak, king sinabi ng Simeon, tungkol king anak. Binendisyonan na lang Simeon at nga kang Maria ng ima ng Jesus, pinili na ning Diyos iting anak para king kapahamak at king kaligtasan daring dakal king Israel.
makatalagayang maging tanda, ay ba't king Diyos. Dapot ding dakalataw, libakande. Makanyan libulalag ing isipan ding dakal, ating kalungkutan na kasing taram king puso mo. Atin muna mang meto nga propetisa ka rin ing lagyo na Ana, anak ng Fanuel ay ba't king tribo ng Aser. Metong yang babaeng tutunang matwa, at kewutos ng 7 banwa ing asawa na. Kay ba't may balune, kilubding 84 banwa. Ebitas ang mama ko king templo, aldot bengi sasambaya king Diyos, king kapamila taning pamagayuno at panalangin. Ketang oras mo namang ita, dinatangyat pe pasalamat king Diyos. Migsalitaya tungkol king anak, para karetang manaya king pamagligtas ning Diyos king Jerusalem. Inya nga to parandari Jose at Maria, ing sablang adwa ning batas ning Gino, migbalik laking Nazaret, Galilea, ing balendang Tibuan. At ing anak meragulya, at meging masikanan. May biyasaya, at ing bendisyon ning Diyos, at iyo keya. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ing balang pangane lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. Magrasya nga bak po kay kayungan. Merry Christmas po. Pakigrit talapadeng siping tamo, Merry Christmas. Pota kalingwan tamo, Pasko pa. No? Makalubya pa po ing kaya katamong kapag masusyan, ngayon aldo, ing kapiesta ning Sagrada de Familia, kingawsan tamong Christmas octave, no? Ing panahon ning Kapaskuan. Maralas na yung ating magkanta, panitang daramdaman karela, I dedicate this song to all of you, nga na. O kaya, I dedicate this song to my one and only. Dedicate. Nano yung buring sabyan? Uling kanitingal do, kay bat ning Pasko, tabang pagmasusyan tayo yung kapiesta ning Sagrada Familia, damdaman taking ebanghelyo, gagamitan niya naman ng amanong dedicate o pamitalaga. Nanuyapin kaya kabaldugan ing dedication kaniting ebanghelyo. Lawen tayang mas malalam, ini pong amanong IT, what does it mean to dedicate? At lupong pakibat. Muna, ing pamitalaga, paganakaya, ing sablang kaku, kanako talaga, nune kingapong ginula. To dedicate is to acknowledge that all I have is not mine, but it is God's. May kading sabyan da rin aliwa kaya katamo, o ba't kanako? Ako namaning migpagal kaniti, ako namaning megobra. Wapin, kita mo'y migpagal, itang migobra, dapat ganakan tamo agyanging pagal tamo, ating sikanan tamo ban magobra, detingan ibat kingapong Ginoo. Agyanging pagal ning tao, agyanging kayang kagiwan, pe param na lamo ning apong Ginoo. Everything is from God, and everything is to God. Inyanong lawen tamo, agyang nanong atin tamo, kwalta, obra, bale, saken, pati na ding pamilya tamo, asawat anak, nung lawen tamo, detingan bandino ni ngapong Ginoo. Tandanan tamo, ing role tamo king yato, aliwaing makibandi, nune katiwala, mi panibalan, mi pagkatiwalan tamo mo. Lawen ni wagyang king matuang tradisyon king ebanghelyo, inyang panahon dari Maria at Jose, darayula pa mong mumunta king karelang hometown, ban makipamiesta o ban mamasko, nune ban italagade ininganak lalaki king Ginoo. Agyang para kang Jose at Maria, bistaman anak de Jesus, kiglineng Maria king Atyana, pero balura, king itinganak, man talagang karela. Kanino ya?
bandine ni nga pong Ginoo. Wa maulagayang regalo karela Yesus, pero agyang na balurang karelaya inganak babalik dengeni kingapong Ginoo. Tatalaga de inganak kingapong Ginoo a mismong minye kaya karela kanya nakaiti. Kaluguran kong kapatading mo munang kutang mekad kaniting kay katamong kapag masusyan niya piniti. Sano kaya ing peka maulagang bage king biyeko? Nano ya kaya itang metong apeka pakaulagan ko king biyeko? At agyuke kayang italaga, agyuke kayang idawon pabalik king apong Ginoo. Kapatad, tandanan tamo, everything is from God and everything is to God. Anyasat ing pamitalaga nung lawen taya, pamidakyem mo naman king grasya. To dedicate is to share. Lawen nyo rin ing miyasawang Iose at Maria, uling balura, malino karela, nung nino ing anakaiti, ing karelang meging anak Yesus, anya balo dayng maging bunga potang telagade kingapong Ginoo. Ere sinolo Yesus, ere pigkait ing Ginoo karingaliwang tao. Nga naning Ebanghelyo inyang rengpengari ng Yesus, delade kano king templo, bandapta ning yutos ning batas, ating metong alalaking linapit, kimuna ning Simeon ing anak karing takdena, at pepasalamat ya king Dios. Ere man personal kakilala ining matwang Simeon, pero pepakilik de ing anak da kaya. Makanyan mo naman ating metong babaeng matwa, iprofetisa ana, kaya kit nakinganak migpropesiya ya, nga na migsalita ya tungkol king anak para karetang manaya king pamagligtas ning Dios king Jerusalem. Pasibayo agyang ere kilala ining babaeng matwa, pero pekiramdaman na lang Jose at Maria dining amanong binyena ning matuwang babaeng iprofetesa ana. Uling dinake deng Jose at Maria ing anak da Jesus, inyarete nga duwang matuwang menakit kaya, isimyon at ana meyamala mikoswelo la. Lawen nyo kapatad agyang kikatamo, dinake neng Jose at Maria ing anak da. Edya mo sinolo ingapong Ginoo. Edya mo sinolo Jesus nung alisan ng eni alatang kapag masusyang Pasko. Salamat kari Jose at Maria, ulining pamitalagara king anak da, ede kelingwan ing dinakere ing anakay ti bilang grasya, ibat king babo. At pasalamat tamo mo naman lakwas king ipangatsubanwa, ing Pasko tungkol ya king pamirake. Aliwa mo ning aginaldo, o kaya naman ning regalo, o kaya naman ning pamangan. Nune ing Pasko, aldo yang pamidaon, aldo yang pami talaga, pamirake, king nano mang atintamo. At naning peka importanteng grasya ng atintamo, yapi ning alangaliwa, nune ing pangabait na ning Ginong Hesus Kristo. Ulinging Diyos tamo, Diyos yang mirarake, Diyos yang maganaka. Anyang Pasko, panaunya, ban kanita midake. Ulinging iba, kapamilatan ng Jose at Maria, dinakene ing anak na kekatamo. Oy tamo kaya kapatad, ikutang tayong sarili tamo. Nano na kaya ing dinake tamo. Nano na kaya ing shiner tamo, ngening Pasko, lalo na. Kapatad, pagkanakako, emo kakalingwan, midaketa sang grasya, uling kapamila tandaring dinaketa mo agyang nanuya pa, agyang malatiya pa, siguradong mikukoswelo la at mayayama ring dakayanan tamo. Agpangking pamagaral, dakal kano ing makibalo king Pasko, pero dakal mo naman lakwas ding makaranas king Pasko. Kapatad, nano ingagyutang idake ngening panauning Pasko. Agyang malatiya man siguradong reng midinan mikoswelo lat mayama king darake tamo. Katlong at katatahulyan neng mabiyasa tang mi talaga at mi dake grasya kanita
mipapabanal tamo kalupa ning Sagrada Familia. When we learn how to share and to dedicate things, especially the most important things in our lives, it is then that we are made holy like the Holy Family. Siguro nung kutnanda kayo, nung nining bisang mamuli o magmana, king kabanalan da ring Sagrada Familia, itamongan siguradong makatastagamat. Kapatad nung bisa tamo ping may pabanal kalupara, tunepin eta kakalingwan, mabiyasa tang magbalik handog kingapong Ginoo. Ibiyata mo kingapong Ginoo at italaga ding sablang bagay atin tamo, lalong-lalo na ring pe kamaulaga kay katamo. Ding pamilya tamo, ding asawa yo, ding anak yo, ingugnayan at lugod tamo king balang metong, dedicate tala, italaga tala kingapong Ginoo. Uling tunepin na yung mabiyasa tamong mitatalaga at midadake grasya, kanita, mipapabanal tamo, kalupa, ding Sagrada Familia. Kapatad, meto nga panagkat, antimong pamupos tamo, manibat ngeni, maging makabuklat ta sana puso, maging makabuklat ta sana biye, baning sablangatin tamo, agyang dimutla mo, mitalagala, kingapong Ginoo. Lalong-lalo na, italagame ing oras mo, ing aldo mo, ing talento mo, ing kagiwan mo, ing balang relasyon, ing sablang pamisip, ing tagimpan mo, paninap mo, ding kaburyan mo, idawon mo ngan kingapong Ginoo. Lakwas na ding pamilya tamo, idawon tala kingapong Ginoo. Baning balang pamilya, maging kawangis no, ning Sagrada Familia. Banal, mayap, magkapilit tutuki, king kaburyana, ning apong Ginoo. Amen. Talakad tamo po at mipasyag king kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yeso-Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagli king upaya ning banala Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banua, makalukluk wananing Diyosig pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum karing mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Kapatad kaniting kapiesta ning Sagrada Familia ning Nazaret, manalangin tamo king Dios ay patang at subanwa, anting meto nga pamilya ding anak ning Dios. Nga tamo pong sumabi, pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Pakrandaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para king pamilya ning Diyos, king Santa Iglesia, bang manatili ng pagluwalo ing kagalangan king bie, ing kabanalan ning kasal, at ing awos king katapatan at lugod, manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para karing ima, akalupa ng Maria, ating pusong mitmong lugod at espiritu ning kasuywan. Para karing ima, alang kupas lilingap karing karelang anak, at mituturo karelang kayapan alub at tetagan. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para karing tata, akalupa ng Jose, masipag, magsakripisyo at masuyo king Diyos. Para karing pengaring misasadya karing karelang anak, bang maging malaya at responsabli. Manalangin ta king Ginoo. Pakiramdaman me ingke kang balayan o Ginoo. Para karing miyasawang mabibye ang timong mikikilala, bang atuklasan ing mitmong ing metong at metong king kapibabatan, kapatawaran at kapanaligan,
Manalangin ta, King Ginoo. Pakiramdaman mo yung kay kambalayan, o Ginoo. Para karing anak, bangkabang daragula, mika utang alub karing karelang pengari, at pasalamatan dala. Para karing apu, bangding anak at apu, saupan dala, at luguran king karelang ketuan. Manalangin ta, King Ginoo. Pakiramdaman mo yung kay kambalayan, o Ginoo. Para kay katamungan ayat tsuketi, ang makatipon king Eucharistia, bang makirake tamo kimbye, nat malasakit ning balang metong, anting maragul ang mikakalugod na pamilya, manalangin ta, King Ginoo. Pakiramdaman mo yung kay kambalayan, o Ginoo. Tanggapan na sa ning Diyos, ing kapasalamat ng tamo, iyuli na sana king kayaryan ng maligaya, ling kapatad tamong mayangon na biye, ipagkalam na sana yung kapag nasandaring pamisa, ipanalangin ta, King Ginoo. Pakiramdaman mo yung kay kambalayan, o Ginoo. Ngeni adwan tamo in saritang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, Jesus, meragulya, king metong ang makataong pamilya, iturura katasa ng Jose at Maria, at pabustan deng dagol Jesus kay katamo. Uling yaing kay katang Ginoo, manggaman, king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi arapaning Diyos sa lubos mayupaya. Tanggapanen ng Ginoo in daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, ing katamong kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan may ting sakripisyo, at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing berhen na indo ning Diyos, at ing esposo ng Jose, pisan metong ano sana rin kay kaming pamilya,
king kapayapan at lugod, iti adawan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kaya ka antimurin. yat na yoring puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakat parati at numan karinoy pa. Dios kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kingaldoy ti kakatman mong tula ding puso mi, ngini nga kikilala mi, kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya, bilang Dios mi, dapat ngini mayayakit yang anting metong ke kami. I Kristo ing anak mo, bayu pa ing sablang panahon, dapat ngini mi baitya king panahon. Dinatangya ban iangat ing sablang bage king kayang sarili, banibali king pamisan metong king mabilog alelangan, at tayran ing ketawan, ibat king pangawalena king kekang kayarian. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya. O banal mingib pa, karapat dapat nakang purya ning meto ngayato, huling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginome, at king kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biyat kabanalan ing sabla. Ala kang tuk ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa pag amuamumi, pabanalan mulat palukob king kekang Espiritu, deting ayin adaralamit daraon keka, ban magilang katawan at daya, ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang bengi, bayuya mi panganyaya, kinuane ing tinape, pepasalamata nakat pinuri, pirasone, dinuwang ne karing kayang disipulo at ngana, kuananye iti kongan at kananye, iting ka na akong katawan, idawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuwaning kalis pasibayo yang pesalamat keka, dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kuananya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kay kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti antimong pamigaganak kayo kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Oy pagaganakan mi ing kamatayan ing ke kanganak ame nga buske kami ing kayang maligayang pamanyubling mebye ating pamaytas na banwa kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo niya darawon mi keka bilang kapasalamatan iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi ing yayayi ning ke kang Santa Iglesia at lawen ming midawon king sarili na pauli ning kamatayan na ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo king kaming misulo-sulo, king kayang katawan at daya, mikatman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan din kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilanman birhen ay indoning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol, ding maligayang martires, ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopa na lang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayining pangasot mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato, kambe ning kekang Talasuyo, i Francesco, ing kaming Papa, ding kaming Obispo, i Pasiano at Florentino, ding sablang Obispo at Pari. Yamong piting kaming Kura Paroko, ing mabilog mong balayan ay natpus ning kekang anak. Oy pa, pakiramdaman mong mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawa na at miyanguna biye, ding sablang keka me matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan, king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilata ng Kristo, kamben at keya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alananga. Antimong meto nga pamilya, maustamo, kapamilataning panalangin tiro ng Jesus kay katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panaon mi, ban king kasopaning kang pakalulo, parati king mikabyus king kasalanan, biligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling keko, ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. Oy pa, ing Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keko antimurin. Ipakit tamong ngeni, mikakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Kapatad niyo Jesus, sing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yatu, papalad na ring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapot yagkas may nga mano mo, pumayap na ako.
Announcement po. Ala pong misa po ang 5 p.m. at 6:30 p.m. Our New Year's Eve Mass will be at 7 in the evening. And tomorrow, New Year's Day, we only have 2 Masses, 7:30 and 9:30 in the morning. Kapabaluan po ka rin kakasal, Ralph Christopher Rillion, anak ng Rogelio and Rosie Rillion, Ketikin St. Jude, kasalya ken February 2, Friday, King Paris of the Lord's Ascension, San Vicente, Mexico. At Maria Cristela Faith Mongcal, anak ng Raymond and Lorna, Ketikin St. Jude, kakasalya ken January 30, Tuesday, kin San Antonio de Padua, Paris, Silang, Cavite. After the Mass po, there will be a kissing of baby Jesus in honor of the Holy Family Sunday. Salamat po. Manalangin tamo, alanganggang ipa, pag nasanming ibiebian tiri Jesus, Maria at Jose, king kapayapan kayabe mo, at ning metong at metong, iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap karing kaligaligan imbiye, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristo, ginumi. Inginu mantabe yake kayo, At kaya ka antimurin. idu kuyo ring bontukyo manigapu king bendisyon ning Dios. Mayap ing miyabe-yabe tamo bilang pamilya ning balayan ning Dios at manalangin kambe ning banal a pamilya ning Nazareth para karing pakamalantangan. Ding kay katang pibale-bale, ding kay katang pamilya, ing meto nga komunidad Kristiyana, ing pamilya ning kay katang bansa at balayan. Bendisyonan nakatangan sana ning Dios at panatilya nakatang bisasan metong kinlagyo ning iba ampo ning anak ampo ning banal ay espiritu. Amen. Ing kay katang misa mayarine umena ko king kapayapan lulugod at gagalang king balang miyembro ning pamilya. Salamat kin Diyos.